chibai ule ni somni pakhat tharuk sang hi somni le pakhat tho tan ni ania van tuai thak takin TNT tia kan hriat lar thutak nun pui tu team headquarter zuang tuya hri adar hlau maya apoi tak zeta hrikai zong te damna changle thui turin du sakna kan hlan ani nimin jun ni somni sang ni somni pakhat khan Mizorama COVID-19 positive thar zaruk somriat pakhat mu chua ania ni khat thil thua positive mu chua tamber tumani ZMC RT-PCR laboratory a sample test omlova TrueNet laboratory sample test mi somni pathum zinga COVID-19 positive panga an oma rapid antigen test mga sample test mi sang khat zakwa somruk pali zinga COVID-19 positive mu chua thar zaruk somsari paruk an oma rek mga positive mu chua zinga TNT center muan na veng aizola sample test sang khat somkua poko zinga positive mu chua zat chu zanga somli pasari antel ani karkalta inrin ni le nimin khan Mizorama COVID-19 hri wangin ZMC a mi paruk an borala tukina mi pakhat aboral vele bokani hrikai tharin kiamlam kan pan thei me ulawa mitin te kan film khur apoimo tak zetani muan na veng TNT muna hetia hri adar chan hi hriat chian alani ri lawa he muna om mi pakhat chu cholkar ni vel liam ta khana dam lawa ain en tir chu thok tu pakhatin ruaya dam doi ina an lo en dika a thok tu jok chu hri akai ti hriat chu ani ma se a muna a tho pui tele ama nai tu te en dik ngal an ni in hrikai anom lo chumi hnuwa chuan he muna om chuak thei to an chung ten an lak chu te chu ina an lu ma a en dik tura hril an nia chuta chuan hrikai hriat chu anom tanualani chutiang chu an din mun ani ta ka wangin TNT lam hian health minister an hril taroi maya an ni ruah manna angin cholni khan malak dan tu rel ni in Dr. ZR thiam sanga hovin an thok chuak ta ani TNT muan na veng bi ka hian a thoka tele en kollai an vai in mi sang khat zathum vel anom meka an vai hian en dikan ni amhuna kal Dr. pachuaulan mal soma chuan hrikai hriat chu tharte hi ngai tu om an ni lo ti asoya hrikai hriat chu tharte chu da ran ngal zel an ni thu asoi bok mun danga in en kol lova an ma ni muna in en kol na mun ngai tu tum ani thu asoya mun ma le in rem chang te an neya amhuna hian an en kol ngal thei anga chu wangin mun danga mi tenen in mulovin anom hal don ti na ania har satna a omlo tura kan ngai ti na soyani hrikai te khung ran an ni hian hrikai lo te po khung ran an ni ve tho ti na ani thule hridar ro rawa thil a buai thak lo ti a soya tu na hri kai lo te po film khur tura in en kol zoi tur tho an ni ti a soi bok TNT a hian in en kol na mun rang a oma an din mun chu hetiang hi ani receptionist le chauka le control room a mi som thum ma mi som pathum positive an nia office na thok mi som ni pakhat ni in mi paruk an positive a DAC1 the addiction center 1 a mi zali som sari panga omin mi zani som nga pakwa an positive a DAC2 the addiction center 2 a mi som ruk pani omin mi som ni an positive a pangpar huana mi zani som sari pani omin mi za som thum pasari an positive a naupang ruma mi zani som thum pani omin mi za panga an positive a amma a positive hriat chian sa mi pasari an oma heti hian mi sang khat somkua pakua te san nia mi zanga somli pakua an positive a positive person hi za somli pakua point pasari ani thu vanlal muan puya TNT joint director pangpar huan leader chuan asoyani Myanmar lam thu thar Juni som poko zan khan military council sipaiten achen na ina anman tlangwal kum som pangami kiomin khan maung chu sipaiten andop na aborala arwang la turin achung te an hriat tirani zan dar riat le dar ko in kar vela man ani a ina tanga huai chuak tu te chu regional command military headquarters lam sipaite annia kaleimiawa hian thu zo fiana interrogating center mun thuma anneya jing lamathi ani arin oma an soi sahlum ninge yangai ani zana an hruai lai hian natna po engma anei lo ni in achung ten an soya arwang latura an hriat tir hun hi chonhulam dar khatle dar ni in karvel
nimin cholni kha ni in kalei miao kho chunga mi pakhat chuan a soi komin khan maung hi kalei miao be in venga chengin jun ni som pako zan khan military council sipaiten an man ania tuna chuan arwang chu regional command military headquarters office lam tura ruwa man mek ani hetiang de ubok hian ayawadi thingpui dor nei tu te fapa kumsong pahni mi chu a uzok aron in pe ani chuan anau zok chu chua ani tur thu police lam chuan a chung te hne na an hriat tira meini somni pali po khan nan kalai bul bike siam na dor nei tu komin min chu military council sipaiten an man nu atuk meini somni panga an soisak na hliam tuar chuak zo lovin alo boral to ani juni som pakwa khan kino pdf people defense force le Burma sipaite chu thar village le min daung village in kalpo na leilo na anin kapa Burma sipai lam hian kino pdf pahni an kap luma midang panga man ni an tar lang Burma sipai lamin an ka hlum tak ruang hi civil mi hoin an dila an penge yani ti ero hriat chian ani lo thung nimin sunday khan kokan tatmado sipai MNDAA le ong tatmado sipai TNLA in wekan village Kutkai township le Kokai township a beipui an thak le a he in kana hian Burma sipai pathum an kap luma ral thuam po an lak sak nual ani heng an ka hlum tak Burma sipai ruang hi thingtlang khua pui thiam ho omna bul kong pui sira an haral halani political prison tranpui tu pol AAP 10 an chin chia danin February ni khat sang ni som ni pakhat sipain sarkar na an la ka tanga thali chung hian an man tak sipai muna soi saklum hi jun ni som pariat sang hi som ni pakhata an tar lan danin mi som ni pali zet an tling to a an soi saklum to mi pahni te chu Ninchian township Kuasai Khua Kochit Ko le Usain Win te an nia Ninchian township Kuasai Khua hian tun thla ni som panga khan USDP party president Louis Umin Kio chu tu ti hriat loin mi pahni ten chamin an sata hemini vekhian kumsom thum pariat mi pakhat chu an man hal bok atuk ni som paruk jun sang hi som ni pakhata chuan konsai khobula an ruang mu ania an ruang hi a khomi puite en phal lovin sipai ten an ruang an hlom thu an hriata wangin konsai khua monastery pui thiam chuan Ninchian police officer azota an man tak mi som thum paruk zinga kumsom thum paruk mi Kochit Kole kumsom nga pangami Usain Win te an boral thu police ten an soi thu tual chung pa pakhat chuan a soi ani he thil thenga hian tual chung mi pakhat chuan RFA hena heti hian a soya pui thiam chuan awazota an ruanga dila an phum to thu an lo hrilani an man zingami Usain Win le Kochit Ko te po an operation nge ti kan khabik lo sipai te hian mi pui chunga dan lovin an nun ron zia an chua an soi sak na nu ma hi khovel hian khram se kan ti ani ati sipain an bana an soi sak hlum tak Kochit Ko apa hi Khuansai Khua NLD president ania tuna hian Kochit Ko le Usain Win te po hi an soi sak hlum to zingami an nia Konsai Khua USDP chairman Louis Umin Ko chema sa ani khan Kochit Ko te chet na ni lovin an rin hlel wang zo ka dop an ni thu Ninchiana mo phur na nei pakhat chuana soyani anti ani lo awangin an tlan chia Kochit te hi an cheka number 2 police officer an ruaya khopani inkara an ruang hi an ma ni ruang ti hrema ila kan la thei si lowa sipai ten an la a chema sa USDP chairman Louis Umin Ko ero chu Mandalay Civil Hospital an enkol thu chinmian tual chung mi pakhat chuana soyani hetia boruak oma wang hian sipain khochunga high school te an lu chila wangin Kochit Ko apa le Khuansai khomi pui then khat te an tlan chiat thu tual chung mi pakhat chuan RFA hrila hetia Myanmar Council terrorist ten mi pui te an suwa samthin hi tobri turin political prison tranpui tu pol AAPPA mo phurna nei mi pakhat chuan RFA a hril bok Myanmar military te chet dan hi ramchung le pon mi hring chet phung le nun phung pa ngai pel dan kal ania sipai ten crime against humanitarian an palzu to wangin ram rang ten bei pui kha ka tula chu chang ni lovin sipai le police ten darkar som ni pali chunga an thil ti tak
Yangon Soipita Township Rethei Makua ngai tu school ho tu Kozomian Lin Pepe Township NLD huai tu Ukhin Maunglat Naipido Zamui Tiri Township NLD member Ko Aka Moingiu Sipaido Dal tu Mongwa Poit Kheti Sagaing Region Kalemiawa Rin Hlel Thila An Mantak Komin Kin Minchian Township Kuansai Khotual Upa Kochit Ko Usain Uinte Tiam Vekhian Misom Ni Pali An Miman An Soi Sahlum To Ani Mipui Paul NUG Right Ministry Uong Miomi Na Chuan Human Rights Dana Chuan Mi Tu Ma In Hai Sak Phala Ani Lawa Inti Du Da Na Aom Chuan Action Na Takalak Ani Don Thua Soi Hetiam Mi Hring Zalen Na Za Lawa In Soi Sak Na Omzel Tur Hi Thil Thiang Ani Lawa Lungrual Takama Kan Lak Thainan Kong Tharzon Apoi Mo Tak Zet Ani Ati February Ni Khat Sang Hi Som Ni Pakhata Tanga Military Council Ten Sorkar Na An Pong La Ka Tanga Thali Chung Hian Thi Mi Zariat Somruk Panga Anom Toa Man Le Ren Mek Hi Sangli Zakwa Somruk Pani Anom Thu AAPP Chuan Jun Ni Som Pariat Sang Hi Som Ni Pakhat Khana Tar Langani Russia Defense Minister Chuan Khovel Ram Sang Za Som Pakua Atanga Defense Minister Techu 9 Moscow Conference on International Security Man Pui Turina Soma He Forum Nei Tur Hun Chung Hi Nisom Ni Pani Atanga Nisom Ni Pali June Sang Hi Som Ni Pakhat Ani Tur Thu Russian Defense Minister Sergei Shoigu Chuara Soyani He conference Sa Hian An Soi Ho Tur Thu Pui Chu Issue of Strategic Stability Global and Regional Security in Europe, Africa, the Asia Pacific region, Latin America and the Middle East Ti Anidona COVID-19 Shipui Do Dan Tur Chung Chang Po Thu Pui Khan An Nei Bok Dona Ni Myanmar Sipailal Senior General Min Unglaya Po Som Ani Angin Nimin Jun Ni Som Ni Khan Naipido Airport Atangin Russia Ram Moscow Panin Athok Chuak Ta Arualin Atong Le Saktu Te Sipai Council SSC Atanga Athachang Dol Tu Te Sipai Officer Lian Dang Te Naipido Capital Mayor Dr. Maung Maungate Deputy Minister Than Ong Kyo Ale Myanmar Ma Russia Consulate Thok Mek Ten Ama Choi Omin Anzui Ve Ani Conference Aman Zo Hian Excursion Ang Devin Moscow Khopui University Ro Pui Tak Tak Le Factory Te Afang Don Ani Hetia Russia in Myanmar IOA Sual Sipailal Wal Au Taka Asom Hi Sipai Firfiak Te Thunei Na Pong La Ka Adin SAC Sarkar Chu Pe Hel Takin Apom Ti Alantir Na Ani Senior General Min Unglaya Hi Myanmar Ram Po Na Ajin Chua Voi Ni Na Ani A Thamasa Khan Indonesia Ram Jakarta Khopuya An Nei Zo Tak Esin Sabita Alokal To Bok Ani Min Dat Ral Tlan Zon Thum Na Thlasari Mi Le Kum Somruk Pasari Mi Mi Puira Tlan Zinga Mi Te Chu Damlo Na Awangin An Thi Ti Zon Thum Na A Duty Chuana Soi Now Te Chu Akhua Asika An Ron Tlan Na Lama Aniang Ram Nuaya An Omrenga Khua Thlengin Sipai Ten An Ron Uma Chu Wangin Ram Nuai Thlengin An Tlana Ruwa Asura Avod Boksia Adam Lota Ani Pakhat Chu Kum Upave Deu To Ngati Khoral Tlan Kemami Ani A Ani Hi Chu Damlo Deu Sa To Ani A Arhisel Vaklo Awangin Ani Po Ram Nuai Lama An Tlan Na Lama Khosikin Amana Enkol Tu Nei Lo Le Damdoi Ei Tur Lo Thleng Thei Bok Si Lo Chu Aboral Pha Ta Ani Ti Ina Soi Min Dat Township Min Khua Thasari Mi Nau Pang Chu Jun Ni Som Pariat Khan Athia Ngati Khua Kum Som Nga Pasari Mi Ero Jun Ni Som Panga Khan Athi Ti Riat Ani Min Dat Khua Hian Ral Tlan Omna Zon Som Pani Thleng A Om To A Tuna Zon Thum Na Ral Tlan Pani Anthita A Magui Region Lama Ral Tlan Tepo Khochen Nuaya Tom Hul Na Mu Mal An Nei Si Lo Awangin Damlo Le Thi Anom Bokani Min Dat Ral Tlan Te Chu Kongpin Block Awangin Eile In Turbaka Dam Doi Mamo Na Asang Chho Le To A Furua Tuitla Khun Lai Ani Angin Damlo Po Anom Nual To Ani Pino Win Laso Khopuya Sunpa Kong Koi Bula Om Cafe 99 Na Dor Nei Tu Le Na Thok Mi Som Ni Pani Te Chu Rose Pangpar Mangin Sipai Du Lo Na An Lantir Ti Apuin Military Council Sipai Sual Te Chuan In Rin Ni Jun Ni Som Pakua Chokmadar Som Pakhat Vel Khan An Man Ti Riat Ani Cafe 99 Dor Enkol Tu Chuan
voin hi kan dor nei tu pian cham ani a awan nei na tur zonga serle sang thilati kan ni a an ni chuan du lo na lan tir ang zongin min pu ani ke ni chuan birthday cake zai tur po in kan in buat sai vek to ti in asoi ani cafe 99 nei tu chuan a pian cham thil pe ka tan adora coffee ron in a piang chu rose par pakhat theu alo pe ka wangin sipai le police te chu dora kalin dor nei tu pathum le na thok te chu an manta ani dor en kol tu ber chuan pangpar manga du lo na lan tir flower strike anga pu an dor nei tu te chu himdam taka an ron chu le adu thu miziwa media a hril ani inrin ni jun ni som pakwa khan kumsom sari paruk klingta do ong san su chi pian chamlom puinan Myanmaram puma mi puite chuan pangpar tonin pian chamlom puina thu chi sang sang social media a an posa flower strike an nei bokani North Korea ram chu tram na satak khen theina tur ram pakhat ani vele tameka ei tur nei lo awanga har sat na na men lo khen theina hmuna ading mekani North Korea rama hian tram a thleng ani nga chuan ram mi pui million chuang zet churil tramin an thingei don ani khovel ram ruai tu dang te ma a zam ngai lo le US president meu po ngai sang chuang lo Kim Jong Un po a thap hang rutan to ni in na langa tho le ni liam ta khan ram chung senior ruai tu tenen thu khomin ram mi puite ei tur chungchang a soi chuaka tun din muna an din mun ader thon thu soin tram ma chon thei an ni thu a soyani meeting a hian Kim Jong Un chuan thani ba chokham khop ei tur an nei to lo thu le an din mun akhir tran to thu soin kum liam ta sang hi som hi kumata na chokham khop mutura an lo be sei na chu khi le tui liana wangin har sat na an tok na sa le ti ata lang bok NK News Seoul lama inbun tarlan danin ram chunga cho le thilman asang na sa le a balhla ke ji khat po dollar somli pangalai ani thuata langani North Korea sarkar hian COVID-3 dar ahlo na wangin China ne nanin rina border akhara hei hian leitha le tuial theiba ka ei tur cho tlak chapna athen me kani United Nations Noya Food and Agriculture Organization FAO ta lan danin ram chung cho in dai lo na le mamo phuruk thei lo za chu tron singriat le sang ruk zet ani thuan ta langani leaders dang te puin ram chung mi pui te hne na arduous march dangan ma chon le thei ti in rarin na thu an puang zui boka sang khat zakua som kwa chho khan tram na satak tuarin mihring million thum le point nga zet an thi ani he tram na satak khen hi arduous march ti in aming an vua zui ta ani Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijiang chuan Wuhan Institute of Virology WIVR scientist te chu Nobel Prize in Medicine pek ngei turan ni ati Wuhan lephi COVID-19 rilo chua tan nan yang ngai le pu ani ti kan ria a ma se hetianga pu an ni mek lai hian Wuhan scientist te chu he hripui in thapun dan ilovel muchuak ma saber tu an ni awangin Nobel Prize pek hi an phuani ti in Chinese Foreign Ministry spokesperson hian asoi ve thung China Batwoman Xi Zhengli virologist WIVME New York Times in tun naya a interview na Wuhan lab pu na hi an hial thanghe hle a New York Times hian si hi lab li ka hian abul pui berni in alo ziak to a New York Times article thotan nia ti suwa si chuan engtin nge khoya tang ba evidence engma omlovin evidence ka pek ang khovelin engtin nge herin na hi an nei thei thiam lo na nei lo scientist te bol hlo taka an pu thei dan hi ka kha thiam lo ani ati Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijiang chuan Wuhan hi coronavirus chuana bul pui ani thei dan a omlo chu ba ka he hri hi Chinese scientist te siam chua ani thei dan mu tu rom hetianga inpu ani don chuan HIV mu chuak ma saber tu Professor Lakpo kha Nobel Prize for Medicine dong tu nilovin khovela HD dar tu ani ang ati ve tlat March thla khan World Health Organization chuan China WHO Joint Expert Group a mithiam chungchuang somthum rual te zir chian na ti chuakin hri hi laboratory atanga pu chuak ani theilo ti anfin fi ani in ata langa US chuan alapom theiri lo thung ani kha